Sani mangkin di cabang titiang acara sani kaping 3 inggih punika Gendeng Bali oleh Komang Ayu Sriwardani sani punika mahasiswa saking prodi Pendidikan Seni Budaya Keagamaan Hindu semester kalih. Ring rahilane mangkin jagi matayang Gendeng Bali sang mamurde kaliwat tresna. Majen ring Ayu Sri galah presiden keatur. Inggih, subsebab orang titiang menjadi Sri. Titiang lunas menjadi dedanya sarang sami, icen apresiasi.